Indirimbo y'uno munsi ni Just When I Needed You the Most. Umuririmbyi ni Randy Van Woma. Umusiguzi nk'uko bisanzwe ni Bavar. Just When I Needed You the Most. Igihe nari ndagukeneye cyane. Watekeye byose mu gitondo, ndakurebera mu idirisha. Nagize ikibazo cyo kugira icyo kuvuga. Wagiye mu mvura utugaye n'urugi. Sinigeze nguhagarara imbere. Ubu ndagushaka kurusha uko nagushaka ubwa mbere. Rero ubaho nzokura umuhoza n'Imana ihazi, kuko wansize igihe nari ndagushaka cyane. Wansize igihe nari ndagukeneye cyane. Ubu kenshi mu gitondo ndaba mu idirisha, nkibaza aho woba waragiye. Nakwandikiye udukete twinshi nifuza kukurungikira, gusa byoba byiza niba wondungikira kamwe gusa wewe, kubera ndagushaka cyane kurusha uko nagushaka ubwa mbere. Rero ubaho nzokura umuhoza, Imana niyihazi, kuko wansize igihe nari ndagukeneye cyane. You left me just when I needed you the most. Wansize igihe nari ndagukeneye cyane. Wansize igihe nari ndagushaka cyane. Indirimbo wotura umuntu yakwanse ariko wewe ukimukunda. Ntiwibagire gukora subscribe kuri YouTube channel Bavar Translator, like, share and comment kugira n'izindi ndirimbo zitazogucika. Valentine ndahakubereye n'izindi. Niba ufite indirimbo wifuza ko no gusigurira mu Kirundi, ndahabaye. Wonyandikira kuri WhatsApp canke Facebook, hanyuma tugasangira iyo ndirimbo. Watekeye byose mu gitondo, ndakurabira mu idirisha. Nagize ikibazo cyo kugira icyo kuvuga, kuko wagiye mu mvura utugaye n'urugi. Sinigeze nguhagarara imbere. Ubu ndagukunda cyane kurusha uko nagukunda ubwa mbere. Indirimbo y'uno munsi ni Just When I Needed You the Most. Umuririmbyi ni Randy Van Woma. Umusiguzi nk'uko bisanzwe ni Bavar. Just When I Needed You the Most. Igihe nari ndagukeneye cyane. Watekeye byose mu gitondo, ndakurebera mu idirisha. Nagize ikibazo cyo kugira icyo kuvuga.